Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton YouTube Ulun Tuan Media House. Mudah-mudahan mbak ulun yang berbahagianya ngintin Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu katruk kena mulai buklam tugas acara mbak tabuh acara musunat nyo adat istiadat Aceh Selatan di Muki. Ya, jadi mudah-mudahan di sini mentengkong tan adat ke Putimang li urung-urung sini yaitu nyo Gampung Blang Kuala ya. Jadi Blang benih Kuala yang kerja ke Blang Kuala. Alhamdulillah Allah ta puja yang po alamnya Bandung sinana wahai orang kan Bandung sinara ni ba uronyo jailun baca di Blang Kuala rakan sinara hayuhan bago adat budaya. Oh wadena acara nyo di kampungnya lengkap hai ada tak kalau rupa na kesatuan rakan sinaro agam ngon bino hayu lagoina ne kalon macam ragam uronyo wahai cutpo nyong dara na cicupo dara na cupo mudah hai ada ne kalon uronyo kerja tama nanyang bak toge oke han bago nyangon ti hai ada kagelawak dabu haji dara nyan urang nyong tu magun memang mangat lagi nyo nyong tirut jaro cik mangat lagoina Pulam ru oh ku nanti gago mangan ucut po luar biasa nyopan kalon di umi gulu tangke capri ayo lagoina je pata go je pilaen macam wahai cubang je ka guru tagun tie ku beraya menanci yang lain di ibu-ibu ciladum geduk-geduk hana kerja karena kahe mulai buklam wahai orang kan han poda kira jika jak kuno laju berijang kakalon macam nyo kerja tama jepat yang muda-muda awak arah pingan yang gadih-gadih mata Jepang tino kerja wahai kaum Bandung tangaban nyo ke adan kerja tama nekalon lagi nyo hayu lupatat du masyarakat hebat lagoina nyopat kagecang-cang bawangan boh doman hanale geman wahai cedara memang urang di tino hayu lupatat nyopat alat luar biasa yang ladam ibu-ibu ke pajoh ranum yang cika muduk wahai cedara tema yang ladam naga pakai cubai oleh mate wahai cedara yang pan naga pakai lam gami cukup dan okey luar biasa nyo keranjang urang pegat di tino hana payah blawa bak kedai Cina menan ke macam wahai rakan ra nekalon mak kamu nyo luar biasa ye di dalam bulangong kagu cawo wahai ada untuk ke mutang pina nyan menyoro oh ku nanti gaga wahai ada mangan lagoina nyo ke hairakan han puada kun pro ye pan pe ada lepas dan gura nyong perle pegah barakan tinaro urang di tino kerja tama oh na kerja mukawin jut putra atau ada putunan anak muda nagu ingat adat lam nanggro nagu pakau budaya bangsa uronyo tajak rumah gop kerja hai ada singoh hijak rumah danyo wangi cedara nyan kemenan banmu ganto adat lam nanggro purle ada puga eno ku mantang dari ulonyo tingoh hai ada tamung tuma mudah-mudahan batuhan sido Bandung gudanyo dalage doa selamat kamu ja kuno bu selamat kamu bandua boh nanggro bu Allah pulara nanggro dunia ngon nanggro akhirat tanya bu musafat dalam surga
Enak komandong dari Ulun Tuan yang liputan khusus tentang Syai Aceh jeung nonton mbak YouTube Ulun Tuan yaitu Media House MD Sanur. Baik tua nu like, nu subscribe dan baik tua nu nonton ngat lebih lu jiem tayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen